бо он ки радиои озодӣ дар водии Зарафшон хабарнигори доимӣ надорад, зимни сафарамон ба ин минтақа талош кардем ба зиндагии сокинони калонтарин шаҳри ин водӣ Панҷакент шинос шавем. шаҳри Панҷакент дар 240 километри Душанбе ҷойгир аст ва ҳудуди 250 000 нафар аҳолӣ дорад. زندگی پس و بلندی دارد. همه به طاقت کرده. дар суҳбатҳои сарироҳӣ аксари сокинони шаҳри Панҷакент аз мушкилоташон гуфтанд. шуғли асосии мардум кишоварзӣ ва соҳибкорӣ аст ки чандон аз даромадашон розӣ нестанд. من در بازار سودا میکنم، دکان دارم و خودم رفته باز گیته میبیام و налог هر سال قیمت میکنند налогو و در مردم پول نیست، سودا نیست، چک هر سال زیاد میشه. عذاب مردم با پول نیست، همه روسیه کار کار آمده است. زندگی قییم. در اویله یک من کار میکنم و سرچکم روسیه با چند سال، یک سال بوده، یکم بار پول نفرستانده سالی. ҷавонони панҷакентӣ ҳалли тамоми мушкилоти молиявиашонро дар муҳоҷират мебинанд. аксари ҷавонони шаҳр муҳоҷири меҳнатианд. қариб аз ҳар хонавода 1, 2 ва ё 3 нафар дар Русия аст. سبزوار میفروشم بزرگوار. با نزدیکی با روسیه میریم. برای چی؟ آخه نمیشه این 3 فرزند که اینا خانوادن در کار، کشوندن در کار. این تو امارات کنم. از این زمین گیرم. дар Панҷакент сокинон аз нарасидани замини назди ҳавлигӣ ҳам шикоят доранд. мегӯянд дар бисёр ҳолатҳо муроҷиаташон бенатиҷа мемонад. زمین استقامت میکردگی ندارم. یعنی پدری به زندگی کرده سادگم 4 تا پسرم زمین نداره زندگی کند. از سبب همه زمین نبودن 2 تا کیلنم برآمده براب. از پشت همین کارهای زنم کسلی خان بود. کسالش بدتر بیمار سخت شده و بیمارخانه ایرانی بسیار شرایط و وضع اثرم گذشته سال. як вижагии шаҳри Панҷакент дар он будааст ки духтарони ин минтақа нисбат ба дигар навоҳии дурдасти кишвар ба таҳсил таваҷҷӯҳи бештар доранд. бо чанд духтаре ки мусоҳиб шудем, таҳсил дида буданд. забони англисӣ ва русӣ дарс медиҳам. шавҳарам бошанд дизайнер мебошанд дар Москва. зиндагии мо хеле хуб ҳаст. мо соҳиби 2 фарзанд ҳастем. аз ҳечи танқисӣ намекашем. орзуи бештаре аз сокинони ин шаҳр аз муҳоҷират баргаштани наздиконашон аст. میخوام که خود در زندگی و کار در همینجا شود، بچه ها همینجا کار کنن، روسیه نروند، عذاب نکشن. فرزندانی که واجد در مهاجرت هستن همین ها هم بیاین همینجا کار کنن. تاجیکستان آباد شد، به همینجا جای کار میابیم، همینجا تامین میکنن زندگیشون. ما آرزو داریم که آینده بسیار خوب میشد، از این نقصتر میشود.